Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ntazitabira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yariteganyijwe kuri uyu wa kabiri. Ese kubera iki? Impamvu ni iyihe uyu mukuru w'igihugu yaje guhindura gahunda nyuma y'uko yari yaremeye ko ibi biganiro bizaba nawe arimo? Turaza kubirebera hamwe. Telefone idasanzwe kandi yaturutse muri Afurika y'Epfo ihamagara Perezida Kagame. Ese iyo telefone yarizanye ayahe makuru? Ni iki cyavugiwe muri ibyo biganiro? Nabyo tugiye kubirebera hamwe. Kugeza ubu iminara ya televiziyo na radio by'igihugu bikorera i Goma biri kugenzurwa n'umutwe wa M23. Imirwano i Goma irakomeje. I Goma umuriro ukomeje kwaka. Abaturage b'i Rubavu nabo bahiye ubwoba ari nako n'abandi bahunze. Ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ibyo byose maze kubabwira haruguru. Ari nako tugiye kurebera hamwe ibyo byose maze kubabwira haruguru. Niba utarakanda subscribe rero iyo niwe mwanya wawe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byose bitambuka hano. Muri iki gitondo ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi atazitabira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yiga ku bibazo byakajije umurego mu gihugu cye ngo kubera uko ibintu byifashe muri iki gihe bitamwemerera kujya muri iyi nama. Iyi nama iraterana kuri wa kabiri tariki 28 Mutarama. Iyi nama yahamagajwe na Perezida wa Kenya William Ruto unayoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba watangaje ko yatumije iyi nama nyuma yo kuvugana kuri telefone na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bibazo biri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nubwo ari inama yiga ku bibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse byakajije umurego, Perezida w'iki gihugu we ngo ntari wiyitabire. Ibyo ni ibyemejwe n'umuvugizi we Tina Salama, n'umuvugizi wa Perezida Tshisekedi yabwiye rero itangazamakuru ririmo na Jeune Afrique ko impamvu uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atitabiriye inama ari ibibazo biri mu gihugu cye bityo atafata urugendo ngo akivemo. Salama yagize ati ni ibintu byigaragaza bitewe n'uko ibintu byifashe ubu. Perezida ntabwo azitabiriye inama. Ni ku nshuro ya gatatu Perezida Felix Tshisekedi atitabira inama nk'iyo y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yiga ku bibazo by'umutekano biri mu gihugu cye. Uyu muvugizi wa Perezida Tshisekedi Tina Salama yavuze ko nubwo uyu mukuru w'igihugu atitabiriye inama ariko yemera ibiganiro by'i Nairobi. Ni ibiganiro bihuza guverinoma y'iki gihugu cye ndetse n'imitwe yitwaje intwaro byahejwemo umutwe wa M23. Icyo nacyo tukibibutse kubera ko iyo bahamagaje imitwe irwanira muri iki gihugu umutwe wa M23 wo ntabwo ugaragaramo. Nimubishaka tuzanarebera hamwe impamvu ubundi uyu mutwe wa M23 udahamagazwa mu biganiro kandi ibibazo baganiraho uyu mutwe biwureba. Tuzabiganiraho rero, tuzabigarukaho mu byandike muri comment niba mubishaka, nabyo tuzabibashakira tubibazanire impamvu. Hagati aho ariko kandi uretse ibiganiro by'i Nairobi, Tshisekedi avuga ko n'iby'u Rwanda bihuza igihugu cye n'u Rwanda nabyo abyemera. Iyi nama iteganyijwe kuri uyu wa kabiri yateguwe ku bufatanye bw'umunyamabanga mukuru wa East African Community cyangwa se umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Perezida wa Kenya. Ikaba rero ibaye nyuma y'uko William Ruto atangaje ko uyu muryango utewe impungenge n'ibibazo biri muri Kongo bikomeje gukaza umurindi. Abakuru b'ibihugu bigize East African Community bagiye guterana kandi mu gihe umwuka mubi muri Kongo wazamutse, aho imirwano yafashe indi sura yanasize umutwe wa M23 utangaje ko umujyi wa Goma uwufashe. Gusa muri uyu mujyi hakaba hagikomeje kumvikana urusaku rw'amasasu. Ese iyi nama iri buze gukomeza mu gihe Perezida Tshisekedi ari nawe ibibazo bireba cyane atayirimo? Reka dutegereze, turaza kubabwira ikiri buze kuyivugirwamo niramuka ibaye. Ku rundi ruhande reka tubabwire ko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa nawe yahamagaye i Kigali agahamagara mugenzi we Perezida Paul Kagame. Ariko se abo bayobozi baganiriye iki? Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Afurika y'Epfo bivuga ko aba bayobozi bombi baganiriye ku mirwano iri kwibasira abagize umuryango w'ingabo za Afurika y'Amajyepfo ziri kurwana mu butumwa bw'amahoro muri Kongo. Aba bakuru b'ibihugu byombi bemeranyije ko bifuza ko imirwano ihagarara, ibiganiro by'amahoro bikubahirizwa ku mpande zihanganye. Reka tuvuge kuri izi ngabo za Afurika y'Amajyepfo ziri muri Kongo. Ubundi izi ngabo za Afurika y'Epfo zisanzwe ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bw'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC mu magambo ahinnye. Kuva ku wa 25 Mutarama uyu mwaka, ihuriro ry'abasirikare bo muri Afurika y'Epfo ryatangaje ko abasirikare 5 b'iki gihugu bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rero rizwi nka SANDU mu magambo ahinnye ryasobanuye ko ngabo basirikare bishwe tariki ya 23 Mutarama hagakomereka bagenzi babo bagera kuri 14.
Icyakora ariko mu nkuru nabanje kubabwira ibanziriza iyi ngiyi mugende muyirebe kuri YouTube channel igaragaza abasirikare ba Afurika y'Amajyepfo, ni nako amakuru haravuga yuko abasirikare bamanitse amaboko nk'uko amashusho yagiye agaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru bitandukanye abigaragaza. Abasirikare bazamuraga igitambaro cy'umweru kigaragaza gutsindwa cyangwa kumanika amaboko. Imirwano yo irakomeje ku munsi w'ejo yabereye i Goma, aho uyu mutwe M23 umaze amasaha arenga 48 ufashe uyu mujyi. Mu masaha y'ejo ku mugoroba hari tariki ya 27 Mutarama nta mirwano yumvikanaga cyane, gusa bamwe mu ngabo za FARDC bari batangiye guhungira mu Rwanda nkuko twagiye tubibagezaho mu nkuru zacu zabanje. Kugeza ubu rero ntibizwi niba ingabo za SADC zirimo n'iza Afurika y'Epfo zikomeza kurwana ku ruhande rwa leta cyangwa niba ziza gusubira mu bihugu byabo nyuma y'aho umutwe M23 utangaje ko wafashe Goma. Icyakora kugeza ubu amasasu ni yose i Goma.